mkuu. Cheko chikubusinda tangura. Hadi usitoje kuhanga, hadi usipuru zaidi ngapi usi. Kumera maze kuomoka. Yomo na mundi wose baza abantu hadi no bajije ambwira ngo yomotse urumva. Namu telefone yiwe yazinije. Aho urahagarira nda. Urahagari? Kubera Farahana wenyine ntishobora kwiruka ku bintu sinzi. Nuko kuvuga ngo niwe yabakoze aksujya mwana. Oya. Reka biko biramugwa hose yuko yo bari yishibye by'amazi. Ikintu kiranyira abadita. Icyo kintu cyose cy'umwiruka igiti. Nimba tashuye biza. Kubeke kintu yomuka. Hata na sezi. Telefoni zwaje mu telefoni bitari. Abikimo kiki. Numva sinumva mutwe wanje. Uvuye kumava yavitaranganye. Basta mbonye. Kuko ndibuka niwe yakoze ibishoboka byose kugira ngo kubije mukubwa hadi azeka. Tondera. Gute ni Farahana yo kuyekura. Basta kubwira rero. Byose. Nama nakubwiye. Ufite ibintu byinshi mu mutwe. Utegerezwa kwiyumvira byinshi bitariho. Sawa. Nyamba yo bayashoboye kuvanga hakagenda agiye bashaka kwikiza induru, kwiha amahoro. Sawa, hari gatamoro yobaronka ngaha. Hataburenganzira bafise ngaha. Ubwo byo kuvuga ngo yirutse yagize ngo nibyo sizo bishingiye. Telefone yiwe irarengana basi. Nakubwiye telefone yiwe irengana. Iyo yagiye usanga yomuka kubereka. Basi polisi basi kuzore basi. Agirungu polisi telefone yako kijiwe ko baramenasa ngabimenye basi. Ariko kagenda. Rero mutana. Nasubyenye naki. Umviriza. Umviriza. Kugenda kwiwe yobagomba kwikiza byinshi. Naho tubari ibyo. Eka ufatike yamaze kwiruka. Naho ushobora ati voilà. Umuze nyamba yarize akagenda. Nazogaruka ngaha. Muga aze katana kimwe yagiriza agomba kwiha amahoro mu buzima bwiwe. Nawe wiha amahoro. Uzomubonaza. Baragaze yo bayagiye kure arenganye. Ikibazo nuko yomose igihe kibiye turi mu mapa turi mu ngorane yizi akazindana. Rega hari n'icyo kintu ndamurungu. Sawa, jeje sinzi. Akatata ubwiwe akamusigira hanze. Sawa, ibyo jeje sinzi ko nakwangiye. Muga umunyabagore babiri mu nzima. Ibishobora gusha. Bategereza guharira kutumvikana kuri bari mu nzima. Muga y'ubumwe ari ngaha undi akaba ari hariya. Sawa, kumenye ko ngaha yamufata nabi. Sawa, yamubuza amahoro. Atamumvikana ari ngaha muri iyi nzu kuri bo babiri. None mzee, ibyo bintu byo kuvuga ngo Farahana yarishije mwana cyaho yagize iki ntubyemere. Icyo gusa no guhanura. Imana yaremye urupfu, muga ujya mu mama go genda muzi. Yitonda. Yiha amahoro mu buzima. Wapi Farahana ashaka kwicyumana Farahana. Nashobora mzee, je ngaho ndabyanze. Kubera yirutse wese. Ni cyakoze kintu ega kujya kwima abagenda batumvikana mugenzi we. Maze birafise inguvu birafise isiguro yuko ashaka gukora iryo shano. Okay, mzee. Ariko rero nukumye yamurondeye akanyinginga ngo tuzone mu wundi mugore ngo tuzone umwana. Maze bishabyisha icyo cyimviyo. Sawa. Andi hagati n'ururimi sinzi no ufata sinzi no reka. Kubwiza ndakubwiye. Uyari ngaha uramwemera? Guti mwemera guti. Uramwizera? Guti mwizera. Guti nawe nizera. Urabona ko yaciye uwo muka. Sawa. Reka niba cyatuma njye mu ngo amugore sinzi bure. Ubwiza ndakubwiye. Ntibindi utavuze byinshi. Ujya mu wa. Mungu aza gasaragurikanye warwo. Icyo yandi cyo nagomba rero ndakubaze mu gaciro ukira mu ijambo. No ujya uramuze kwanza mu muryango wawe. Ntawuti. Hama mu muryango wa Farahana. Umuryango wa Farahana nawuzi. Umuryango waje rero narinzi gose mugo nayo namubajije arambira ngo ujya ngo barikanye ngo mu best yo kwishure agacerera kuriya gasaragurika kuriya urahabera amagabo. Jo kumbere nabonye azasara
murahabira amagambo jya muko namubonye sha ntarira gusema none wowe ntarira gusema cyane ni mugari usanga ari mugari kuko abagari niwe bari kujya kubiri sawa naho yoba ari umugari muga ngaha aricyo yoba hajeje aha kwera nisirovuga ko naho ari umugari ngo ngarira gusema umbere reka tuvyihoze byumvirize ndakubwira umvirize ndagusabye umbwirire akete ito amatohoza umunyamfarana yagiye cyangwa umenya basi menye aho agiye njye ndamubaze neza bino bintu kubimeze kuko nta mpamvu mfise nati ndonka urumva ngiye kubita umviza ndakubwiye Farhana je ndazi ko yoba ari ngaje nta nama yoja ujya niyo gutangwa agiye kure wewe nazo au zinazuzi kwa maana hiyo kwa dole inachiyeyo kwa maana ndevu nachiyeyo none yigire ngari yaye kwa nyingi unabagiye none yigire ngari yaye kumusigita kicarira na ibindi cyane nachiye ko wowe eka siriti byose uzi Farhana nashobora kugutanga ngo aragiye cyangwa agiye kure na wewe bijya mugore wawe ndamwizeye sana ni umuntu afise gutya agororotse kiretse uyu uyaza gukora muri yokoza turaha ariko papayi cyo dore ikintu cyane amakenga cyane kibara byagakira yora buryo mu hungu mano ngene yaritse ukiri warabibonye nawe cyane kuri ngene yaritse yarushije n'abandi bose yaritse cyane amakenga kwera sinakoresha burya rero kinenze ko tabyukura abona wowe ahubwo yararize gusumba na Miraje nyene umwana narabiravye ntabwo ati ibintu nibiki cyeho burya twebwe abantu bagabo twe tubona kure burya je naho bari hajya bose ataco babonye je hari ikintu niko niyumvira kandi kirashobora kuzoba arico cyane cyane amakenga bose yararize asereza kujya kumwana mutoyarira umuntu w'umugabo urazi ndavuga ikintu kimwe mwene kubera abadamu mwe mudahora muja ku mpanda twe twamuherekeje kagahimbi kararize kugeza naho avuga ko yanzo kwita mu mva abari batangura gufurira sa reka barafata jena cenge na pembe naramaramaye ndavuga ati ahubwo aha ibari habarigwa yabarigwa cyarabaye amakuru fisi ujya je naramuco mvuga ndavuga ati ibi bintu bitabyaye inyana bizobyara iki ishuri cyari none wombira yuko guwa n'urukundo gusa akunda haje reka kwijigisha mugani w'abanyarwanda none cyose bitanga gushira se hariyo mpamvu navuga ati jewe ndibaza neza ijana kwijana kujya mwana ashobora kuba yari wande wakajya gahungu akwegana na kujya mwene wabo reka kwijigisha abanyarwanda bavuga ngo buretse ibintu byashoboka basi ubanza wiyumvire usubize ubwenge bwawe inyuma usubiremo sene ingene yagenze kuva ujya mwana apfa kugeza tumuhambe kugeza uno munsi imyitwarire ujya muhungu reka rero ndakubwira cyo kwinshaka ndagusabe ndagutumye amashi umfashe rwose nkurikirane ibi bintu kugira tumenye neza amakuru nyayo kuko cyo mutima wanje no kuri mpompa ko ukuntu yarize iyo ari urukundo yakunda ujya mwana wa Miraje cyane ayoba ari kubera bigeze kuba bakundana n'ahandi uvuze neza cyane icyo ndagukundiye ni kubera ubu uratangiye guca bugufi uratanguye gutahura y'amajambo wahora uvugira hejuru mu kirere navuga ukavugiririza watangiye guca bugufi uratangiye kubona yuko ibyo nakubwira ko ari byo sibyo madame amafaranga turayakunda twese ariko buryo gukunda amahera cyane n'amakosa ibi byose umenye ko wewe ushobora kubifisemo uruhare nimba gutoye warakoze amakosa umenye ko nawe wakoze amakosa kandi manini cyane burya wewe ni wabaye imurezi y'akarongo jewe cyo ugiye gukora
ndagiye neza na neza gutoza buke buke atamuntu mvuge kubera sinokorora hasi kandi n'ubundi ntacyo mfite cyo gukora kubera ibi ntabyo twovugira hejuru ko twese byo dukwega ibi bintu si ibyo kuvuga sibyo nawe we hamwe twomenya ibyishijwe ibi bintu nawe womenye yuko uyu mwana yari umwana wiga rofa sawa bice bakamize n'ingoma here muri twebwe nyene sawa ndibaza aho turumvikanye aho urateye ko umugore mu rugo sawa sawa rero je ndagiye kwirigara ndabe ngene noro n'ico rirenze ngako n'amasagiye sawa rero usigara amahoro none nk'ubyo baricyo uyu mwana nyakwigendera yoba ari umwana yajyanye na Manuel mu bigenza kuko ibyo waje babimukiye rwose iyo bakoze akabi kabishe sinzi ni bana fasha kwinginze Imana ntaba ari ibyo kubera nanjye sinoronka naho nje wa mugabo warenza akarimbi warenza ihaniro ubu rero usigaye unduga ku mutwe kwisunzu ngaha hejuru ukicarako iyi minsi itatu yose warihe nyene kumbarira aho wari uri ariko aho ubona ibisho yaratituze akuma karibu unkaribisha iyo nyo karibu ndawe karibu wewe ndakubwira ngo karibu mugwanje uri mugwawe okay naje ni gwanje sawa nitubire wanje nta kintu cyo nkunda nk'amahoro mbega uri umunyamahoro wari kumara iminsi itatu utataha mu gwawe mbega nanjye usanga ndi kumbafu nka wewe nkaja mu nzira mbi zo kuzana abagabo ngaha mu nzu nk'ingene wirirwa mu bagore ubona yuko wari no kubimenya mugabo iyo ngeso ntayo fise rero nawe hindura kuva umwana musaza wanje tumushira mu ivu tumuhamba iminsi itatu iraheze ko ntarakubona ngaha asoni ushaka nzo kugiye gute wewe ukeneye ko nzofungwa kubera wewe kandi je nzobyemera heza byose ni waheza murakoresha cyahamye umwana iminsi itatu irahaciye udashika ngaha wabonye zo njyama ku kiriyo cy'umwana wa musazanje nawe tuvuga ati ndarose inzira yo komoka yo kujya mu mara bwawe mu bagore kuhunahuna inyuma y'inyo z'abagore ntasoni erega amakuru yose narayamenye naho nararahaya ku kiriyo ngaha amakuru narayamenye byaciye byose narabimenye we ntiwashaka wowe ndetse uyu mugabo bagashira karananiye jewe arananiye ngira mebe nikorera amaboko je mwibarabara yo mana uyu mugabo wahejeje nicyo kibazo cy'uwanje wahejeje ndaruhishije ku mutima n'uyu mugabo buriya kuvuga menshi siko kuyamara kandi cyabwenge nzamana ubwitonzi zikivugira make muri cyabwenge hama kandi burya gusiga uramurorera umviza shamasha kubirukiye ndiko no kuniga ukuvyumvira siko byarebeye gusa narose surprise y'akazi warose surprise y'akazi telefone nizihari yakizima nari kwishariza nari ruguru hariya mu bicunga nari giteranye nanagiye mu bishuye afasha Burundi telefona mu biro barakubwira byose umbiza ndabari hamashitse ibintu biraba urudubi twagiye hariya indani mu bitoki mu giteranyi imuyinga wa mugabo babwenge bari babiri havamo umwarapfa ntushaka kwigira umuhinga uhingura ibintu wewe iyo wari urahambira oh my god iyo wari urahambira bamugo mara yamaze ngo ibize nabi uyimbifu urahambira jewe mpimba sinzoyigeramo kubera wewe ahubwo rero ngira ndakwereke nari maze iminsi itatu gira waruri n'ubu rero nsubire narindi ngiye kumara indwi yose ndagiye ntahuja omeka haje je nuvume ngo ndamara sinzi nawe nohera sinzi nawe nutangura nawe nohereza
ariko gusa icyo umenye yuko n'ukuri ashaka ndagusaba imbabazi mugenzi wanje yumva bwana Sadiki uyu twariganye nimwe mu nshuti zanjye za hafi uravyumva yuko ngenda ndagusaba imbabazi byabaye byose ukuri n'ubu sindatahura yuko ari Farhana yoba ari nyuma y'ibyo bintu byose kwihekura umwana twarondeye imyaka myinshi tukamuronka abawe akaca duhekura nukuri jewe n'ubu umutima wanje n'ubwenge sindatahura yuko icyo kintu kweri cyabaye ariko nukuri ko bimeze kose mbabarire cyane mvuye ku mutima kumbure ari ukuntu nari bwagutahure ari ukuntu kumbure nawe naragufashe tukiri kumwe na Farhana mbabarire cyane kuko nari bwamenye gutandukanya cyase n'ururu kandi urabona ibintu byo kubana n'abagore babiri nubwo ari bwa mbere ndabikora urumva bimwe byaransobye byarancanganye byatumye ncanganye ikintu kuri mbabarire cyane yego ni byiza kumusaba imbabazi muga igihari nje novuga nyamba ari Farhana yagize bijya bintu byo kwica umwana Imana izomuhana itegerezwa kumuhana uranyumva neza nyamba atariwe Imana ntirenganya yo barinde sinzi hari undi byo bikora simbona nta undi yobikora sinzi jana byo gusa Imana ntirenganya yo bari gapusho gabasi na gapusho yose mbona ko byo umviriza shanda kugira ikintu kimwe niba utanguye kuzana amajambo yo kuzaga kubesha utangura kuvuga atari Farhana yishe umwana wanje ivyo nzubireke muhanura umugore wawe oya muhanura wiki ivyo ntibikure ngaha navuze nabi jewe wavuze gute navuze ati Imana ntirenganya atari Farhana undi muntu yobikora ngaha ninde kwanza ubunyana sohoka genda sinda ukeneye byihuta ndiko mvuga ikirundi nja kuzana Marike nzana Marike sohoka turacari mu bibazo Sadiki wegera nyaruka niwumva chomoka Sadiki kuraza nivyo ngaho uzana Farhana bene yicarire reka yicarire bene yicarire bro twarabuze turababaye aza kuvuga Imana ntirenganya ngo ari wowe canke ari naka undi muntu yobikora bijya yobarinde ntawe mbona hano ubwo uburofa bwo ahubwo je Sadiki gisna sinamuziguko nawe nyene rega yari umushinga nawe yahinduwe niki mu Sadiki yari umushinga nawe mu bantu babashinga nawe izina rivise basi kuva nkiga ni Sadiki ahubwo je ndumiye ngo nimba atari ahubwo ndumiwe kweri ntamba ariwe canke niwe yabikoze ntuvuge gute shaje ahubwo rengira niwe yabikoze ihoreresha iwe ahubwo Farhana nibyo yakoze yo uhorere gusa Imana ihorihoze kandi Imana ni Timo aravyimbye uri gupasuka Imana itegereza kumuhana chatana ngaho ngo Farhana Imana itegereza kumuhana aho ari hose numagara gapusha reka ndamuhamagaye haza kuyanya atayaya ku bantu abantu baramaze kumererwa nabo imitima baratimbye nk'emabuye ngabo Mana yanjye n'ijuru Mana mutananirwa Mana usumba byose ndagusabye nyiri imbabazi nyiri impuhwe unkure muri ibi bibazo ndimo unsindira abasi banje bose wereke umugabo wanje ukuri umurinde uzompunze n'umugabo wanje umusuma Mana yanjye simfise uwo ndirira atari wowe Mana ndagusabye izina ryawe ryeranda Mana izina ryawe ryera mfasha unkure muri ibi bibazo mfasha uncire inzira nziza uzambuze n'umuryango wanjye ni wewe nizeye Mana ugira byose amen 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 Moni jewe ikintu cyonyine nakubwira ndujyango nimba hari ikintu ntagitinya nuko muri buno buzima mbayemo no kunda bimenyereye ibintu bisanzwe wabaye ikihe oya none se noreka kumenyera gute ubuzima mbayemo imyaka n'imyaka kuva mbura abavyeyi nibwo ubuzima mbayemo ndabumenyereye niyo kimanzi yo gukanga
nta kidahinduka kiretse Imana yonyene bizohinduka nanga nabikuzi Semubeshe bekwanza banza umbwire kwanza we kuva tuva guhamba umwana wasubiye kuboneka waciye ujahe na telefone urazimya pi nenda duze ruguru hari ibyo nari naduze ruguru Uzi uri mwamahinyu wewe aya nta mahinyu uri mwamahinyu kandi uzomenyekana aya ndukuri mwija muri mwe mukirino bavuga ngo ubundabunda buno nuhagaze shatse kuvuga iki yuko nako ndabundabunda ibyo urimo nzobimenya tu oya hari utuntu naduzemo ruguru hari utuntu nyene kandi tunkeneye ahubwo ibyo nje tuvyihoze umbwire kujya bijya bintu nibiki ujya munsi tuva n'umwana afa ahubwo reka ibyo nje tuvyihoze ndakubaza ikintu bijya bintu wagize ujya munsi nibiki hagize iki ujya munsi umwana afa urazi ibintu wakoze warasarishije vrema kuminduru kikumbagaza kuri n'igihe papa wawe yafuta utarize kuri ibintu bye byaranteye amakenga Mone ivyo nosubire kubinyibutsa kuko bintera gusubira kubabara sivyo kurira cyane nkaho nkikumbagaza nta mpamvu ndendirimo ahubwo nuko urabizi neza yuko bebe wanje ari uruhande rumwe rugize ingingo zanje bisigura iki bisigura neza yuko ikintu kimunezereye kinezera gusumba ikimubabaje kimbabaza gusumba yari yo mpamvu yonyine nta bindi oya vrema warasarishije urashaka kuririra umwana atari wakuriye kuntu ariko uwe no wanje hamwe cyo twobana umwana ntiwaza mpamagara papa kanye nuri maro sha ivyo reka tuvyihoze ivyo ntacu mbona habirebire ikikuru nuko Imana yisubije utwayo kandi Imana ntirenganya nta kibero usanga hari impamvu byabaye byo warakosha warafashije umbabaro sheri wawe kabisa ariko ndamukunda niki ntokora none reka mbihora bisa wewe uri n'amahinyu je ivyo byihoze kwanza ikintu cya mbere nkeneye kwanza genda ndere yicaye wada je ndashonje nese nkubeshe jubonye nzi ngaha kwanza cyane uzoanza umbaze cyo kurya kubera icya mbere hage manzanwa n'inzara nitembereza gusa kugira ngo ndayo ariko ndazanye ndakare ya kurya mahali ya birangora sawa reka nje guteka cyane nta kibazo azishitse ngaha wavyara banje bose mfise niwe wenyine twumvikana abizi kuri Maria rizomika day kuri Maria abo uze ngimara gusanzwe narose ifaranga ezo kameme uri rutura yari rijya muturanzo Imana dusenga yoba yobirenganya kenzo rita gusa kintu gikuru Maria jane nzoyitegura kwero ko Maria yanje nzobone gift iboneka kuko wamuzanga ntekera icyayi igiri ubona ko kumenga ni wundeze reka ni usa no wundezo reka umuvyi asa no wundi ndakuretse orengo rovye wanje rero uri ewe ndaguhaye amahirwe yo kwitwa umuvyeyi cyane gose